Menteri Ketenat District Council Affairs ke Jelam Meghalaya ubak Preston Tunsong ulukentu yaka KHADC. Bakam di ban pelong rensan kamsan pertai yaka riti dustur jong ki hima bat ki ilaka. Namar kani kakta ke jenglong tenra jong kesensyar kadar. Ba jengmut halo ke jengja haka hima seora menteri ulaong bakalong ke babakla shibuan baniat persya ekarai ke belashim na kedorbar jong kanu ke hima ke ilaka lan ekarai. Kamtam ha bagi nong syong ke jid unong yalam ubaki kuat. Ulah kedua bagi jengtung acting CM da ubrio ubagi pat ba kemon kalong ke AKA ke bapen mong ya ke jeng sengo jong ke hima. Bar ulah maham ba ke jeng penslam men penskam ke rai jong ke dorbar tang namar kimat ki barit ke peni ba district council ke penlong ya kamat kong ka kamsan perthai ke balak men penlong lang kenya kalau we jong ke riti dostur. Uba Preston Tunsong ulah penpau ba ka KHADC ke dai benda bishar benia bah ya kanu ke rai bat kam dai ban le persya AKA ke ba ke dorbar kelarai. Namar ki hima bagi rat ki buat perkeng ya kariti dostur kom lalek nadu ki por ki barem baja. Ula benrap ru bakalong ke badan kam man buram ya kejengjiat upat ba kenang ban ommi kejengkulmar. Kani kejengkeran menteri kelawan hadian bagi kon ki hajar jo ke hima seora ki lektor cak HADC ban penpau ya kejeng sokya. Halo kejeng penslam man ai sanad ya umarem dor siem. Ubla syajit kung siem bapura da kedorbar ke hima seora. Hadian kejeng klakno usiem barem. Kipat ba ke hima seora ke lepan pau ke jeng bitar namar ke district council ke latung penbandu acting CM ubaki mon. Barlor kan yo menteri ukermen baka ke HADC kan shim no ekarai ke badai ke bala ban penhun ya baro. Ngan ma ban om do namar kan ke ke subject jong ke district council. Te ngaru ngayo i baka ba baki ki pat ba jong ka hima. Seora ki le chipot. Na ta ki jingle jong ki kolong ban keren. Bat ka authority jong diskausi balai bapim burom lesi ya kata ka jingjit jong ka hima sora ba uban lok acting sim lesi di wepat tenrei kat kumma ka jingyo i jong kalong ba ka diskausil kam thung yu tau ba ki recommend thuk man de ki wepat ki ba ong no ngam tip ya kata ngam tip bah ka detail tambah ki thung da ki bom dei ki ba recommend na ka executive dorbar jong ka hima sora ngatrai dei kata ke isu de kata ke jingya kendu jong kita ngatrai lesi ande kelai keren lesi kelak dia poi sebagai isu ngatrai kan bakala sibun ya ka board discussion lada ki yat persya ya karai jong ka executive dorbar jong kanu ka hima lani jong kanu ka ilaka lani jong kanu ka rai Syubuh mentala di kila jit, let's say kadon ke election. Abadon ke election, la job, la rep. Dia hab handu teng don di isu petang siteng, petang sipor la ya suspend, la ya le kemudian kutai. Tekun kita ngasno ban omba, ke diskausil ke de banda bisar benia. Bayo let's say ke kelap mentangkum ka political platform. Ya ki berkomuniki AKA ban yo ki step in penban ban pelong langknya ya karai ya kahima leni ya ka ilaka natrai kata ka de ka bakla tikidai banda tedi batik kinu ki belong jinuin ki kes kinu ki badai ban le bat kinu ki bom dai ban le tang ba ha ka jis go jongai ka lomba ya kanu ka recommendation ka bala ai kerpang da ka dorba jong ka ilaka lani karai lani jong kahima bunsit Kadis kausil kamju yaj laj ban le persya ia katakan namar ngas kutu bah kini ki himar ki yaj katkum kariti katkum dostur bat katkum kajing kajing but renti joki ya ki por ki balale na du por manshu